Lutino pa Ojok Awany gubino men neko, tyeko ki yako. Dong report tie manyuro kamaleng ni petie gin mo maraj dong loyo Lutino pa Ojok Awany iloba chuli. Dong Lutino pa Ojok Awany man ma lutel wigi tie General Otema Awany kachiel ki Secretary General pa NRM ma NRA to Duong Richard. Dong to Duong Richard kachiel gen ke umiene General Ojok Awany machalo gen lutel wich nyo lutel wi Lutino pa Ojok Awany gitika timu jami maraju mado dok gitika misusing office ma megge nyo rom magitie kwede maraj tutwali do bachuli kun gitiu ke rom ge me ono neko yako kitimu je maraj duju ilo bachuli. Dong report tie manyuro kamaleng ni Secretary General man Richard to duong gen kachiel ke Otema Awany kuchero udonyo ingom pa IGP machon man erinayo riema kachiel ki dano maduong menwa district kun gitie kayako ngom gi kitimo jami duju maraju. Don kombe report mati we mecha na kany nyuru ni Secretary General Richard to duong kachiel gen ke omene General Otema Awany guchero gugamo chente makaro billion ario kibot Ministry of Energy nyo Ministry of Energy kera wunu ng'eyo nyo ministry jumu kende giluoni ministry me kero nyo me mach. Dong gin manyur ni Paul makar piario enigo weng uno gitie ingwampa erinayo riema. So gin matie Secretary General Richard to duong kachiel gen ke umiene General Otema Awany guchero gugamo shilling makar billion ario. Dong Paul man mado me match iling twitch unyo electricity ni makitika yubugi kinero ni ukari West Nile kapago chetwe DRC Congo kachiel kilobo Sudan kun makar kinwa district maaki karuma. Lok tie manyur kamaleng ni en Paul man mado adadani me match makero gitek me match matigi poa mo duong Paul ini tiga karo ke ngom pa erinayo uriema Wilson la diet machon me IGP dok enayo bedo IGP me achiel ilobo Uganda. Dong gin matie nyuru ni ikom Paul achiel eni man me mach eni madirti ka okar ke ngom mi umero kichul in million 100 ikom te Paul achiel. Dong Paul man eguni makaro piario go kar ke ngom pa erinayo riema man ngome madip matie inwaya district. Dong eru ni kiken ko tie dano ma Paul inwaya district ma no gen pegi ngeo kit ma mero gen ge processing chene ma meggi kunyo gi claiming chene ma meggi ni work ke office pa energy and minerals. Dong gen gitia wayani gen bene gikonyo joni enoni. Dong ikom ma Paul achiel gichulo dano makaro million 100 ikom te Paul achiel en Secretary General machao Richard to duong ki General Otema Awany pini gen gichok gigamente dok gingene tutwal gigamente gen gitika tich kilu kin gangi kun gimiyo chilling matidi ma bene pe o million 100 ido gang unyo family mangom unyo joma Paul majman madon eni menyonyo eni ma okaro ki ngom ma meggi kenwa district kun gen ki connection ma gene gi waydi gene gi konju eni ki claiming unyo ke lobo ko chilling ma meggi chilling gi mil chilling mo ma feo unyo matitidi adada bodjo enoni.
dong balupe kilok me ka erna uriema nyu family pa erna uriema joni go cher go processing chilling man no and secretary general to duong ka chel ke Otema Awany go cher go gam chilling makaro billions ario ki i office pa jume energy and mineral and energy ilobo Uganda kondo nen aram madon ma joni gititi mneba chido ipeny wi ni pingo joni eni giti atimo je marach kuma lo bacholi pini gipe kija chwingi dok gipe gitamo dano mo iken makwo dok Lutino pa Ojok Awany giner chalo dano eni weng me lo bacholi kony gipeke gin kene kony gitie Lutino pa Ojok Awany ben giner ni dano eni weng me lo bacholi ni ubedu pi ma meggi ginyon gipiny kuno gengi karki wigi malo man ini lok mo ba raj lok mo ba liet me chwe donc mo ma don comment ni ka ni an pa ke le bot unyo uber ka wajine ngaro bi ke bu pe pien dan ma poli lo ba churi giluo pien joni eni charo Otema Awany gi secretary general gini te ngaro logo ma raj nyom logo ma tek kom gi chako planning ne omier ke neko nyo gi chako tich kirore neko ma mek gi nyo ki dan lu neko ma gitiu kede ni omier ki nek ngat eno so gin matie wan machalo lo bachuli peo mier waluoro to dok peo mier waluoro wajo logada pien logada gak dok peruche logada gak kenyu dok peruche dok omier wan machalo lo bachuli peo waluoro wajo logada ya kiti man maraju kumbeli Lutino pa Ojok Awany kiti ati wane madua dada ilo bachuli nen man inida shil kikome Ojok Awany Lutino pa Ojok Awany ma ene gine ene General Otema Awany kachil ki Alex Awany guchwalo dano makara pa kamonyo jo magitie gibedo ingom pa erinayo uriema dong joni eni guchero ki petrol guchero gu onyo petrol logo i or kama joni bedi ye chidong joni eni magi vuri ot eni ni mukeno gucha ngwe petrol lo chidong magi gwero mach chako wa ore chili jumukeno dong gukatiyo wako piem in ko tam kong ni in me ora go ke dano makaro apa ni go chet go on petrol ko abiaga ni lo ba churi wun nge gen ma per ma tego ma reju ma utime ni dano la cho ma tikilu pieno gen ki dago ne gen a bij weng ki wangi or la cho man me ko goma ki wangi ki petrol en ki dago ne ki lu tien na de wen ki wangi pa we to ki yego gen wa wun nge man the same plan kumberi General Otema ka chel ki secretary general to Richard to duong gitika planning me wow wijo magi bedo eni ngom panga pa na yoriema eni ni ki petrol me wow widano magi mer ne gi yak ngom gi o kumberi gitiki squad magi oro dani kumi ki cher ki chwinyo wiyo ki petrol unyo ki wayo ki petrol chidong wan bo bi link pe mwagadi kodi lok ene wan wa biling pe mwagadi macharo wana chuli mwagadi ma wan mo mier Lutino pa Ojok Awany gubet ka neko wa gubet ka yangom wa gubet ka timo aranyi duju ilo bachuli pe mwagadi aya man ene manok ke ma wana ngeyo ni mukene madong wan pe wa ngeyo ni kono mukene madong information ne no pe obot an macharo Daniel Sokagi nyo ki jumu kene ma logo pe achuli ni report mukene pe o chidong jemi mukene mano gutime chol ping gutime mong unyo pa jumu kene magi pegi no access ni wek gilok kero nyo gitiri ngoma tika time no gitiadi manyure dano tika deno chan I will mala man pape wachi dano tika deno chan level mapato ero wajene iloba chuli ni wok man ke tim maraju pa Lutino pa Ojok Awany Dungo ki timba reju pa secretary general Richard to duong gin ki omine
General Otema Awany. Vora nek yak man eni la wo ni kiken TLC mo makilwoni upabu Johnny kuchero gen kid Alex Awany gi kin ki ngagi ku bedo ka wai gi neko dano ma video ne tie ma arabi kero kenyo ngurbi neno ma go cher ni gibi neko dano go pe bi tieko ni no gi neko luoge dano gan kenyo gi neko dano ma tie ngom kenyo go weng gi neko family ma gi ti chung matek pi ngom eni weng so omier wa ayu malo me jemo Otema Awany ene la ditte ene General Museveni pi achuli tek bot General Museveni loyo pi Otema Awany ki family gi so one machada chuli ka oka dore unyo wachao chwalo report wati ki yo weng ngowego Museveni machao president me Uganda menyang temi maraju ma General Otema Awany tiga timone temi maraju ma secretary General Richard Odwong tiga timone ikom luak me ya chuli ikom community me ya chuli pin ka wana lingo ko chao ke no president pengeu gin maraju matiti me eni one ma pod watigi access un ma pol igang kenyu tutia na chwili ma pol gitiga tiji NRM so utim be uchwal koko padano un dano me kin gang bene pauling uchwal koko mamegu bolu diru mukene me NRM uchaka lu diru mon ministers kachiel kidan level weng magitwer wego lok mamegu kichwe chwinyo megu kipeko mauti kar kiye o boda didro matwer wego lobo achuli weng gingeo peko maraju ma General Otema Awany kachiel ki umigi ne gitiga borne loba churi wabi ling awene umiero peki ling dok ling umiero bedpeke kau bedu glad ling ki digi maya nego in dok cher nego family ni nego meru nego wedini paka nego ngop paka nego jume ingebu weng ikari cha abudu wu example abudu wu story nyodo do pango palijan ikari ma til giti gena ngwen gichamo kachel gikwo kachel la bo biro kamako til achel la bo gena til mo kena deki gulingo go goya mun mer pero pa gene la bo biro o mago til achel o jero kele urune la bo ro dugu o mago til achel o jero kele tilari mo kena wa mun pero pa nyiri wa chet kele kunu ento dong inge madong dogi tila chel dok ke bir ke mago do dong tila chel ken si tila chel dong wiyo chao tamni ulu kor yang kara chung ke wora kor yang kara rip chia ke wora manu la vo tika mer negogi mana vo bir ka negogi kor pa to kena kor pa to kena tilu ko kweo ba do kwe la bo uchamo til muleme bien peu ye chungkil wore so pero pa chuli achil no pero pa wana chuli weng pero wego divide and rule mo ke kero pok wan machala chuli pero pa chuli nyu gimaraj moy ken mutime ko ma chuli chil wan we mir wan ribu chingwa me defending me kwer gin maraj bien kay ni bir ka chwa gin maraj bi niki gin maraj bi owe kumi tinerne so wa tribu chingwa wa wigu lo kidwan wa winye social media tie kombene mungo makane peke ngat moy ken muti gin mo maraj o miero ke wo kede WhatsApp group weng o miero ke kel uram ka pin weng wek danu nge lo kada wek danu nge anga gimati ne wa so jo magiti ne wa ko ma chill ene Otema Awany ene family pa Ojok Awany ene Otema Awany te ki secretary general pa NRM man Richard Odwong
Pien gitimo je maraji wei kuma churi kun gigeno mudugo magiti kerini. Kun gigeno ni gen gi chok ki gamente. Umir wa yinyu be yo me lwen wen pien pegi binego wa kachiela chielu nyukinego wa jui wan wa lingo no. Umir wi dwan wo ngene umir wa defending kumbwa in petwer wa ni ngat mur biru ne in mulene kuno in chitie an ma yam kaki goi ki ken lutien wori kay reo bore endo goi gudo bukere we dokka lwen o ya wan po le lutien ya chuli mukene kinywale wa ku lwen wangiyo ki lwen so ngat mur pe unek yin ma yin nena do ribene unyo yin yo ni duyu me chulo ko yin yo ni duyu me lwen ma kinde ko ki ma pe ngat mun nego in chine lingo ngat mun nego in bene lwenyi kome ngara lwenyi kome in be lwenyi kome wan in wen kinywale wanywale wan in wen pire tek amira wach ki general Otema ke chiel ke umine secretary general to duong ni la ting dio matiri kipa David matiri ni unego Goliath urer Goliath ingom so general Otema ke chiel ke umeru macharo Richard to duong secretary general pa NRM umeru ngeni Daudi nyo David gitima Paul lo bachuri mape ubi nego gi ubi tiego pe ubi nega churi ubi tiego kiru wunu to jeme igu marre ju wunu ti timre lo bachuli wen ti documented ma jeme ni wen ubi kati against wun ka wunu kwa to Lutino wu pe ubi kar free lukwe wu pe ubi kar free wang ba ku kanyo uku achuli ti biene kumbu uku achuli ti ka biene kumbu